sa atong New Covenant in Christ. Fellowship, salamat kayo sa Ginoo nga natadiritanan. I do believe that the Lord has a message for every one of us. Amen? Praise God. Kaya before ta magsugod, gusto sa akong magpasalamat sa Ginoo, mag-testimony kong naanatay bagong high-tech nga nindot kayong sa man taon na tani handycam. Yan, kanang camera diha nga nakabutang sa tripod karon, that's brand new. Praise the Lord. Kay hallelujah. Let's give all the glory to Jesus. Pasalamat na itong Ginoo because through the grace of God, God has blessed some of you so much talaga that through your generous giving that we were able to buy this handycam. And yeah, through your generous giving, by the grace of God, we will continue to pay for that as well as get some more things pagin para ma-improve pagin nato ninyo covenant in Christ nato. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Let's give the glory to Jesus. Kaya lami pag yung kaayo na kay pagsulti ni Brother Biensa ko nga wala na yung camera para pang-record sa mga videos nato dire. Na siya gusulti nga wala ko kabalo kung saan klaseng camera ang paliton. Pero gitagaan nga pag-wisdom sa Ginoo. One day gilid lang ko niya. I was just in a particular place at the right time. Kunya gilid ko niya magsulod sa usa ka tindahan. Kunya nandito sa tindahan gi-explainan ko nila sa tanan mga giingnan ko nila nga mo ning pinakamaayo para sa para sa mag-video mga for example kinani mga wali. Tapos nag-text pa ko kay Bien kay mangutana ko sa klase ng camera pero wala pa siya naka-reply sa kuha kay busy kay nito na gini. Dagan mga blessings ginatag sa Ginoo sa iya. So siya ka-reply sa kuha pero still I felt in my heart nga tama gini siya, mo gini siya ang right decision. So gituan ako ganiya, gipalit na mo. Tapos praise the Lord. Pag abot dili lang nindot din siya. It's much better din. This camera is much better than I ever thought or imagined. First of all, mo tana ko ganiha, mo ba ni ang inyuhang napa ba may brand new niya ano sila last na ginamo nang nasa display sir. Anak ko, wow, praise the Lord. This is a good sign nga para gini sa ato. Ngano, the Lord has always given me the last in everything. Mo ginang number one sign nako nga para gina sa kuha. Kay always gina makapalit yung last copy, last item. Mo na lang gina siya. Unya gina-save gina sa Ginoo para sa kuha. For example, naay grace nga libro. Na importante gyud kay nga matun-an nako. Bisan unsa nakadugay sa shelf, kanang last nga copy nga kana di gyud na paliton sa uban. Para lang gina sa kuha. By the time nga nako diha makuha pa nako na. Always good last copy, mga rare kay nga mga libro. Sometimes mo ato kog book sale unya makita kog nindot kayo nga libro nga barato ra gyud kaayo nga para gyud nga kabalo gyud ko sa unsang significance nga lisod gyud kay pangitaon nga libro niya 100 plus lang kaya last copy na gyud siya. Katong last time nga nag-adto ko sa fully book gitagaan ko sa Ginoo last copy sa pinakabag-o nga libro ni Joseph Prince mga 500 lang taon akong gibayad kay ngano naka-sale man siya. Last copy good. Muna, si Lord good, basta last gani, kabalo yun ko para na sa ato. No, praise God. Pag ingon na ilang last, katawa ko, ingon ko, para gina sa mo, ma'am. Hala ko sa iya, praise the Lord. Bitaw, ingon lagi si Ate Ising daw. Kung sa daw ang last mo daw maging first. Nakabutang na sa Bible, praise God, hallelujah. Tapos, wala mo ko, di mo teki, wala mo kabalo, na malit lang yun ko. Ay, naku, gitestingan ka, di mo kabalo sa pagtestingan na. Pero pagpalit nga mo, sakto yun siya ka sa camera nga kailangan na magamit nato. Kaya nga no, si Brother Bien, dito niya gina-record siyang Sony phone. Kunya, ang brand po din niya, wala ko kabalo, Sony po di ay. So compatible yung kayo. Wireless man ang dati niya nga camera. Kini, wireless po ni siya, Wi-Fi po ni siya, praise the Lord. Kanya, wapo yung kayo, sakto yun sa Ginoo tanan. Even ang katong iyahang extra nga SD card para sa iyang memory. Eksakto lang yung kaya sa akong extra nga kwarta nga dalaga niya. So, praise the Lord. Yun na, parang isa ito, thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Glory to God. Anong nindot kaya nga camera nga kana. So, praise God. So, padayon ta, sugot ta sa atong message. Kung sa atong message karon, nasa na to akong pointer. Atong message karon, ang title sa atong message karon, Jesus has given us power for living and power to enjoy quality relationships. Nagtuo ba mo niya na? Yes. Amen. Mo ginatudlo ni Lord sa ko throughout the entire week. Hinay-hinay na ginahatag ang message sa ko. First of all, layo sa kapastor nga nadunggan ako yung testimony. Ang pangalan ni Pastor Steve McVeigh.
Now, kining pastor nga kini, like most pastors sa tibuok kalibutan, pwede niyang pangandoy nga madugangan pagyud og power ang iyahang ministry. Mo bitaw nang gikanta nato ganiha, wala ba yung nagsabot ni Herman nga apil to sa iyahang kanta. Pero sige ito, katong pinaka-last show us how to get also power gani. Reveal to us your power. Can remember mo ito? So karon i-reveal gid sa Ginoo sa inyo ha. Iyang power. Amen. Sakto kayo ang kanta. Wala na ko nag-plano. Praise God. Ang hindi ko balo na ito. Di ba kayo na ko familiar ko ng kanta? Glory to God. So, nagapangandoy gid siya nga magkaroon siya power sa iyang ministry, power sa iyang kinabuhi sa Diyos. Kamo ba nagapangandoy ba po mo nga makadoro mo power sa iyong ministry, mo power sa inyong lakaw sa Ginoo? Yes. Now, unsa man gid ang ginasulti sa Biblia? Kung sao na to na ma-receive ng power nga kana. Pakita na ko sa inyo. First of all, under sa New Covenant, God has already placed us in a special place of privilege and power. Kita, mga New Covenant believers ta. Wala ta sa Old Covenant, dili kita ang Old Covenant believers sa Ginoo. Ang tibuok Bible, gihatag para sa atong benefit, para matunan nato. Pero kining New Covenant, mo ni gihatag sa Ginoo para gid sa atoa. Mo gining gisulat sa atoa. Kanya kining New Covenant nga kini, naay sige usab-usab nga phrase diha. Kaya ang Ginoo de sa New Covenant, gibutang data in a special place of privilege of power. Kabalo ba mo kung saan ang lugar nga kana? What is that special place of privilege and power that God has placed us inside in the New Covenant? It is God has placed us in Christ Jesus. All throughout the epistles, hindi ako ginagsugod ang New Covenant na to pagkamatay ni Jesus. All throughout the epistles, din ninyo makitaan ang phrase nga God has placed you in Christ Jesus. In Him you have power. In Him you have completeness. In Him, you are blessed in Christ Jesus with every spiritual blessing. So gibutang data sa Ginoo sa usa ka place nga puno og gahom, puno og privilege, ug puno og pabor sa Ginoo. Kay ngano? According to Ephesians chapter 1 verse 6, to the praise of His glorious grace that He favored, that is the Greek word karito, us with in the beloved. So nakabutang din sa pulong sa Ginoo nga ang Ginoo gibutang ta, gipapaboran ta, gibutang ta sa karito. Karito, what is karito? Actually, ang multipasabot sa Greek word sa karito is highly favored. Sa ubang translation nakabutang by which He has made us accepted in the beloved. Pero dili kay na siya sakto nga translation. Kaya nga no, ang Greek word karito means to honor with blessings, to bless, to highly favor you. So ang tama ginana is to the praise of His glorious grace that He has highly favored us with in the beloved. Ang Holman Christian Standard Bible ang pinakatama nga translation na nakita ko. Now, tawa. Why are we highly favored? Why? Because we have been placed in the beloved. Kinsa man ang in the beloved nga kana? That is Christ Jesus. Ang atong standing as Christians, atong righteousness, parehas niya sa iya because gibutang man ta in Christ Jesus. And how is that possible? How is that thing possible na kita makasalanan man ta? We are not perfect. How can we be put in such a wonderful position? It is to the praise of His glorious grace. It is the unmerited. When it is the grace of God nakabutang sa Bible, that is the Greek word charis, which means the unearned, undeserved, and unmerited favor of the Lord. You don't deserve it, but God gives it to you anyway. Now, daghan kaayong mga pulong sa Ginoo nga nagasulti nga, we are in Christ Jesus. Daghan kayo, limitless, daghan kayo mga sa. Pero let us show you some of them lang. Ephesians 2 verse 5. Nakabutang, caused us, dead though we were in our offenses, to live with Christ. It is by grace you have been saved. So grasya lang nganong naluwas ta. Grasya lang nganong gisave sa Ginoo ang atong marriage. Grasya lang nganong gisave sa Ginoo ang atong business. It's by grace that you have been saved. Because that word saved is part of the Greek word nga sozo, which comes from the Greek word soteria, which is a total salvation in every area of your life. And raised us with Him from the dead. Raised us with Christ. Enthroned us with Him. Enthroned us with Christ in the heavenly realms as being in Christ Jesus. Manong, teka, enthroned? Na ba tita, nagalingkod na ba dito sa langit? No. But ang standing nato, nakatali kung nakabahin dito
sa kang Kristo nga nagalingkod mismo sa langit. Amen. Walang buti pa sa buti, anak. Praise God. Because we are being in Christ Jesus. And in verse 7, in order that by His goodness to us, pinaagi sa pagkamaayo sa Diyos sa atong kinabuhi, because, nga nang maayo man ng Diyos sa atong kinabuhi, because we are in Christ Jesus, He might display to, in the ages to come, sa mga panahon nga moabot pa, ang transcendent riches of His grace, ang riches sa iyang grasya o pabor para sa ato. Amen. Isn't that wonderful? Napailaing versikulo nga nagapakita. By the way, we are in Christ Jesus, right? Amen. But is in Christ Jesus also in us? Amen. Amen. Naapod si Christ Jesus kinasuluran na to. Nakabutang sa Galatians chapter 2 verse 20. Daghan po kayo mga versicle. There are at least 9 verses in the New Covenant na nagabutang that Jesus Christ lives inside of you. Amen ba? Ingnan mo katupad, Jesus lives in you. Galatians 2:20, I have been crucified with Christ, and it is no longer I that live, but Christ that lives where? He lives inside of you. And the life which I now live in the body, I live through faith in the Son of God who loved you so much and gave Himself up to death para sa inyo. Amen. Praise God. Inana ka maayong atong Diyos. Now, it's not there that we have been placed in Christ. Christ has also been placed in us. Kunya, what is the significance of having Christ Jesus in you? Kung man ang significance ni Ana? Na-adere sa Colossians chapter 2, verse 9 to 10. For in Him, who is that? That is Jesus Christ. All the fullness of the deity dwells in bodily form. Na diyang katibukan sa pagka-Diyos na nakapuyo sa sulod niya. And in Him, you have been made what? Complete. And He is the head over all rule and authority. The head of all rulers and all authorities lives inside of you. And you live inside of Him. That is what the Bible teaches. And because in Him is the fullness of God, and because in Him, what have we been made? We have been made complete. So, kompleto na data. We do not actually need more power. You actually already have been made complete in every area of your life, including the power of God in your life. Why? It is through the grace and the favor of God that is at work in you. God has placed you in Christ, and in Christ, we have been made complete. Complete. That includes the power of God at work in your life. Kung saan pa yung nakabutang sa Bible? Acts chapter 1 verse 8. But, ingon si Jesus, you will receive what? Power. When the Holy Spirit has come upon you, and you shall be my witnesses both in Jerusalem and in all Judea and Samaria, and even to the remotest part of the earth. Kung saan na-receive na to, gikan sa Ginoo? Power. And that word is the Greek word dunamis, from which comes the word dynamite. Ang explosive nga nagabuto, nga destructive power sa Ginoo, amazing kaya nga power sa Ginoo, na-receive na to how? Through the Holy Spirit na nadawat na nato. Kasi nakadawat sa Holy Spirit diri. Amen. Kitang tanan. In fact, sa pinaka-first nato nga meeting diri sa lugaran kini, sa venue kini, we had a baptism of the Holy Spirit, right? All Christians actually who believe in Christ Jesus have been sealed with the Holy Spirit, the Bible says. Pero kita who have been baptized in the Holy Spirit, kita naga-swimming na kita sa sulod sa Holy Spirit. Amen. Inaana ka babad sa Holy Spirit. Dili lang siya kay narag ka ng wisik-wisik, dili lang siya ka ng hilamos, babad yung kayo sa Holy Spirit. Muna nadawat na to, whenever we pray in tongues, whenever we have received the power, whenever we receive the baptism of the Holy Spirit. Kunya, like my sister, Sister Maya shared with me kanina, whenever she prays in tongues, after she prays in tongues, she feels so much at peace. That is one of the wonderful effects of our divine comforter. Amen? Praise God. So, naa naman sa ito ang Holy Spirit, so naana po dahil sa inyo ang power. Amen. It is not something, mo siyang sekreto diri nga nakaputang sa pulong, mo na-awaken si Steve McVey. DI, under sa New Covenant DI, dili na din na kailangan mag-gain of power. Nga naana din ang power sa ato. Right? And that is what Satan does not want you to know.
Kaya kung makabalo ka sa imong gahom sa Ginoo, edi wala na, pili na siya nga kalaban. Right? Praise God. So, nga na day sa tuwa. Muna si Paul, confident ka ay sa power sa gahom sa iyong sa Ginoo sa iyong kinabuhi. Nga nakabutang diri sa Philippians 4, I can do all things through Christ who strengthens me. Ato ba nagikanta gani ha? Amen. Wala may nagsabutan na. Pero appeal yun na siya sa kong versikulo daan. Hallelujah. No? Kaya usa lang man ang Ginoo nagalit sa ato ang tanan. Usa lang Ginoo ang nagalit kay Brother Arman. Usa lang Ginoo nagalit sa ato ang tanan. Muna kini, we can do. Who can do? What can we do? All things. Wala imposible para sa ato. Why? Because we have God's power working in us. Jesus dwells in you and you have been placed in Christ. Wala na'y kulang sa inyo ha. You are complete. Tingnan nyo katupad. You are complete. Amen. Praise God. Muna nakabutang din sa Colossians chapter 1 verse 29. Ingon si Paul, for this purpose also I labor, striving according to His power, which mightily works within me. So ang power o ang gahom sa Ginoo nag-work mightily within you. Dili lang kayo nag-work mightily. Can you imagine, mighty na ganun kayong power sa Ginoo, nag-work pag siya mightily sa sulod nimo. So grabe na yung kaayang murag nag-awas-awas na ginang power na to, no? Ikan sa Ginoo, praise God. Muna po, nakabutang po sa Ephesians chapter 1 verse 3, blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Tinuod ba na? Yes. Oh. Kana spiritual blessing, apil na diha ang gahom sa Diyos. We have been blessed with what? Every spiritual blessing. Nampasing una-una, spiritual blessing na na. Ang mga Kristiyano maguna-una sila nga, spiritual blessing ay nala na ka ng love, joy, peace, ka ng mga abstract ang mga butang, pero wala agay concrete, dili. Anong spiritual man ang blessings ang gihatag sa Diyos sa ato? Why? Because God is spirit. And His worshippers must worship in spirit and truth. Because ang body sa atong Diyos is spirit. And anything that emanates from God is spiritual. Ikaduha, ang spiritual, muna siya ang nagabuo sa material. Kabalo ba mo, ana? Kabalo ba mo nga, ang pinakagamay nga item sa ito na, magkita yung molecules, na tayo cells, na tayo mga sana, ang pinaka-smallest nga particle sa kalibutan is the atom. No? Kunya, wala ta nakabalo what holds the, scientists do not know what holds the atom together. You know ba nga nakabutang sa Colossians, nga it is Christ who holds everything together by the working of His mighty power. Nakabutang na diha. Amazing kayo. So, kining spiritual blessing, di lang siya spiritual. Kaya nga, when God created the earth, He did not do it physically. He just spoke the spiritual words of command. He said, let there be light, and light happened. He said, let there be life. Nga na, nitabo ang mga plants, ang mga animals, ang katong land, ang katong seas. Mula na, di ba niyo makitaan ang katong gisulti sa Diyos? Because words cannot be seen. In fact, si Abraham, ito, pag-bless sa Diyos kay Abraham, words naman ang gigamit niya. Sa sugod, gisulti niya, Abraham, bisan wala ka pa'y anak, unya tigulang na kay mga asawa, you will become a father of many nations. And through you, all the nations of the earth will be blessed. Makita ba niyo ang blessing sa Diyos? Why? Dili. Kay spiritual man yung blessing. Pero ang spiritual blessing sa Diyos, muna siya ang nag-create of physical na blessing na si Isaac sa kanyang kinabuhi. Same po kay Joseph. We took up the life story of Joseph last time. He was a poor Hebrew slave. In fact, walay property si Joseph when he became a slave. Kaya mga slaves, ginahubuan man sa marketplace para tanawang bagay kung wala sila mga sakit sa ilang lawas. Pobre kay kaayo, wala gyud siya dalawa, siya material kay ano. Wala man siya maka-impake sa iyang gamit pagka-kidnap sa iya, di ba? Diretso naman siya. Diretso lang siya gilabay sa iyang brothers dito sa pit. Diretso lang siya gisold into slavery. So bisan sudlay, wala kadala si Joseph. Na siya material. Unsa man ang dala ni Joseph? All the time while he was a slave, while in prison siya, ang gidala lang niya, ang pabor lang sa Diyos sa iyang kinabuhi. So that was a spiritual blessing. Pero what did that spiritual blessing do to the life of Joseph? He became the second in command of the most powerful nation on earth at that time. And through him,
the entire Middle East was saved from starvation. And even his own family and even his own people. With nothing but the spiritual blessing of the favor and the grace of God in his life. So ayaw nyo small-smola ng spiritual blessing. Kay gikan sa spiritual blessing, diha mumugna o diha magawas ang ato ang physical na blessing. Amen. Amen. Praise God. In fact, nakabutang sa Bible, sa 2 Corinthians chapter 4 verse 18 and 19, nakabutang dito, what is unseen is what? Is eternal and permanent and will be there forever. What is seen is only temporary or temporal. So kinita na nato nakita diri kini unsa ta manang Bisaya ni? This will all disappear. Mag-dissolve lang ni over time, ha? Mahanaw ra ni ang kalibutan nga makita ninyo, mahanaw ra ni tanan. Ang mga nawong nato diri nga mga gwapo-gwapa mahanaw ra na. Tanan. pero ang spirito forever gina siya mag-exist. So ayaw gini yung small na spiritual blessings nila, love, joy, peace na pero wala gina, di gina mo effect sa ato ang kwarta, di gina mo effect sa ato yung mali. Kaya nga ang spiritual blessing, di nagikan tanan mga physical blessing. Di nagikan ang tanan financial blessing. Di nagikan tanan yung mga blessing na nadawag ng sabihin. Magsugod yun sa spirit. Ngano? Because God is spirit. Hindi ka ng spiritual, muna mag-give birth sa imong physical na blessing. So praise the Lord. Hallelujah. So kini yung spiritual blessing nato, dili lang dahil siya spiritual. Di siya magundang sa spiritual, pero mahuman po siya sa tanan-tanan nga blessing madawat nato gikan sa Ginoo. Muna we need nakatuon si Pastor Steve McVey. Kay tungo na under law manggod siya nga pastor. Sige siya ginatudluhan na magidagan mga bugiro, mga musulti sila nga amazing kaya lang powers of ilang mga prophecy, ang ilang healing, inana. So, ang ilang ginapatuo sa kasaganang Kristohanan, para madawat ninyo ni power, kailangan pa mo mag-fasting. Kailangan pa mo magsakripisyo. Kailangan pa ka maghatag sa more. Kailangan pa ka mga lagad sa Diyos sa more. Before ni mo madawat. Kung mapakita na yun mo sa Diyos, nga sincero kay ka, nga tanan-tanan, gibuhat ni mo para sa iya. Kung wala na yun kayo nabilin para sa mo, kung gihatag ni mo tanan-tanan sa Diyos, then makadawat ka og power. Muna lang ginatudlo. Pero dili na tinuod. Di ka na sa kalaban. Kaya nga gusto man niya hunaon sa mga Kristohanon, nga dili sila magamit sa karon nga imperfect pa sila. But can God use imperfect people? Yes. Kanang lie nga si kanang nakabutang nga kailangan ma-perfect sa imong kinabuhi, kailangan at least 90% ka sa imong Christian walk before ka tagaan og gahom o power sa Ginoo sa imong Kristohanon kinabuhi, bakak na siya gikan sa kalaban. Wala gyud na siya nakabutang sa Bible. God uses imperfect people. In fact, He called imperfect people. Si Matthew, the tax collector, he was very imperfect, but God called him. Si Zacchaeus, the tax collector, makasalanon siya, but Jesus came to eat with him and showed him grace, and it resulted in salvation. Muna siya. So we need to stop looking for power from God. We have to stop looking because the truth is, you already have it. Amen. Hallelujah. And not only you have it to be actually accurate good, you have God. You have Jesus living inside of you, and He is the source of power. And as you let Jesus live in you, remember Galatians 2:20 ganiha? It is no longer I, but Christ who lives in me. And the life I now live through the Son of God. No. So as you trust and depend on the Lord who is inside of you, siya na magpagawas sa tanang power. Siya na ang maghatag ng breakthrough sa inyo sa imong problema. Siya na mag-provide sa inyo financially. Siya na mag-ayos sa imong mga sakit. Because Jesus is living in you. All that you need to do is believe, have faith, just trust in Him, just depend on Him. And siya na magpagawas sa power sa imong kinabuhi. So mali din ang magunahon natin, no? Kita talaga Kristohanon, kinsa ba'y nakahunahon na itong una nga, kung tarungon lang nila ilang kinabuhi, makadawat na din sila gahom gikan sa Diyos. Let's be honest, pati ako. Let's be honest, dagan mga Kristohanon, kita mga Kristohanon, mag-think kita na, nga kailangan na pagkitay buhaton.
Kailangan, dili pa day, enough ang finished work ni Jesus on the cross para sa tuwa. Kailangan napatay contribution na to. You must have your part. Kulang pa akong pangalagad. Kaya once maabot na ako ang 100% pangalagad, diha naging ko tagaan ng blessing o breakthrough sa gikan sa Ginoo. Dili na tinuod. Dili na tinuod. Praise God. Hallelujah. Mula si Steve McVey, dati nagtuog yun siya, kailangan pa niya ipakita yung sinseridad sa Diyos by working hard to earn the power that God wants to give him. But now, he is no longer under law. He is now a pastor who is under grace. He is no longer believing na kailangan na pa siya buhaton. Ang ginalayan na lang din niya ang finished work ni Jesus on the cross. Mula powerful na kayang Ginoo sa kinabuhi. And now he is the president of Grace Walk Ministries International. And he even wrote the book, 51 Lies You Hear Every Sunday. 51 lies you hear every Sunday, tapos dugang. And why the truth is so much better. Kanang 51 lies na kana, apil na kailangan mo mag-walk in the Spirit, kailangan mo mag-gain of power, dili ka magamit sa Ginoo kung imperfect ka, kailangan mo mag-fasting para lang magamit ka sa Ginoo, para makareceive ka gikan sa Ginoo. Kanang tanan, dati niya ginatudlo na tanan sa iyong ministry. Pero karon nga na mata na siya, kunyan hibalan niya ang grasya di para sa Ginoo, nakabalo na siya sa new covenant truths of the believer na about faith siya. Tanan niya ginatudloan na siya, tanan akong ginatudlo ito muna, mali di ito. Nga karon he is dedicated to teaching Christians all around the world what it is to walk in the grace of God. Muna siya. So na-bless po ko sa iyang kinabuhi. Muna, gibasa po na ako ng libro. So, kita, as Christians, na di tayo power gikan sa Diyos. We already have it. Amen. You don't need to earn it. There's nothing else that you need to do to gain it or to get more of it because Jesus' finished work is already enough to accomplish that on your behalf. Amen? Oh. So karon that we have the power, dili na ta dapat mahadlok mag-pray for the sick. Dili na ta mahadlok maglayughan sa mga masakiton. Dili na ta mahadlok mag-ampo para sa mga strangers. Kaya naman ginang power sa Ginoo at work in us and through us. Amen. Kabalo ba mo sa Matthew chapter 18 verse 18? Yan, mas mami, whatever you bind on earth. Yeah. But before that, klaruhan nato diri sa gusto na ko ipakita sa inyo haning verse nga kini. Ephesians chapter 3 verse 20 to 21. Now to him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. Who ask or think di ay. So bisan ang imong ginahuna-huna kulang pa. God is able to do above that. Kung unsa imong highest imagination, kung unsa imong highest dream, kung unsa imong pinakadako nga pangandoy, God is able to do much more than that. Amen. Hallelujah. Let's give him praise. Thank you. Even more than you ask. You're asking for 100 pesos, God wants to give you 1,000,000. You're asking for 1,000,000 pesos, God wants to give you more than that. Hallelujah. But it is according to what? According to the power that works in us. It's not according to the power that you have to earn. It is according to the power that is already working inside of you. Why? And because Jesus has done that for us by His powerful grace and because of His unmerited favor in our lives, therefore, to Him be the glory in the church by Christ Jesus to all generations forever and ever. Amen. Hallelujah. Let's give Him a clap of praise. Praise God. So ato na sa Matthew chapter 18 verse 18 para makita gid ninyo nga unsa ni pa-exercise inyong power as Christians. No? Matthew 18 verse 18. Amplified version. I assure you, Jesus is talking here and talking to His disciples about the authority that He is giving them. And most solemnly say to you, whatsoever you bind, forbid, declare to be improper and unlawful on earth, shall have already been bound in heaven. And whatever you loose, permit, declare lawful on earth, shall have already been loosed in heaven. Dakan mga Kristo, do you know what binding and loosing is? Kita mga born again Christians, kita mga charismatic Christians, kita mga Pentecostals, we know what binding and loosing is because we do that all the time. Whenever we see the devil doing something in our lives, like giving sickness to someone, or attacking a family member, or attacking our finances, what can you do? You can tie him up. Yes. Amen. Because whatever you bind, kinsa inyong taliun,
Dili day kay nanglan nga i-allow lang nato si Satanas to do whatever he wants. Pwede din nato siya pungan. Why? Because we have Christ in us, and Christ has power for you in your Christian life. So kung forbid, forbid, declare to be improper and lawful, kung pugngan ni mo siya, kung ingnan ni mo siya, kung i-rebuke ni mo siya, kung i-stop ni mo siya sa iyong ginabuhat, sa iyong kinabuhi, wag yun siya choice except to follow. Kailangan mo siya, bawa man siya kay Jesus, di ba? Amen. Every knee on earth, on heaven, and on under the earth shall bow to the name of Jesus Christ. So we can stop him there. We can bind him. And not only do we bind, we can also loose. Whatever you loose, permit, declare lawful on earth shall have already been loosed in heaven. Don't just bind, don't just stop Satan from attacking your finances. Also loose, say, in the name of Jesus, I release finances upon my bank account. In the name of Jesus, I release healing. Dili lang din nato i-stop ang sickness. We bind the sickness, but we release healing. We bind the problem, but we release the solution. Dili din ka ng binding lang. Kumpletuhan na. Christians, sometimes puro lang binding, pero dili ka balo mag-loose. Wala na to ginalus na Bang Christians, undang lang sa binding. Pero ang usa lang ka versikulo sa Biblia, nagasulting, what you have bind, mag-loose po ka. Dapat mag-release po ka. Mag-release po ka protection, mag-release po ka blessing. Dili lang kay pugngan ni mga kalaban. I-release po ni mo. Why? Through the power that is at work within you. Muna sometimes, na yung mga people, lalo na ka ng mga people na naikay kay nanglan, for example, sa government office, na nag-process kang mga papeles, nga naman, ubang tao, masuko sa imo kanunay nga, wala man kay sila. Wala man kay gibuhat sila. Daghan ko experience ako kinabuhi. Nga, not only government offices, bisan asa, na ako sa katao, suko sa kuha without any reason. Ma-meet na ko siya, first time na ko siya ma-meet, pero basto siya, rude siya may istorya niya, murag yun siya suko sa kuha nga, wala man ko gisulti nga dili maayo sa iya, wala man po, di man po na ko siya kaila before, na ko siya na-meet, kunya wala mo kigibuhat nga dautan, wala mo kigibuhat nga bad, nga nasuko man siya sa kuha, nga no, because, nakaputang sa Ephesians chapter 6 verse 12, we are not fighting against flesh and blood enemies. Ang kalaban nato, dili tao, but against evil rulers and authorities of the unseen world. Katong magikan sa realms of the spirit, mga permanent. Against mighty powers in this dark world, and against evil spirits in the heavenly places. Uy, heavenly places. Whatever you bind on earth is where bound? In the heavenly places also. So you can stop the eye. Muna, sometimes kung makita ko ginana, kabalo ko nga dili yun ang tao ang suko sa ko. Ang spirito nga naga-control or naga-affect anang mood nga tao, kanang tawhanan ka na, mo nang suko sa ko ha. Yung ano, halagad ba yata sa Diyos? We are the highly favored children of God. Amen. Always, everywhere, wherever we go. Amen ba? So ang ginabuhat na ko, mag-binding na ko na under my breath, hindi na ko siya padunggan. Ayaw pwedeng na nga, I bind you in Jesus' name. Masumot ka sa kotse mo ka. Diba? Dili ni mo hanaon. You do it under your breath. Kanang dili ka madunggan. Sometimes kanang wa siya istorya sa imo, I bind you, you spirit of anman kanang hatred or anger or bitterness or resentment or irritation. Kana i-bind na ninyo. Tapos I release peace, I release understanding. Kabalo ka on the spot. Daghan ako kayong experience ako kinaboy on the spot mo buutan sa ko. You can do that also. Try it in your life and see if it works. It will work. I assure you. Hallelujah. So you can bind, you can lose not only sicknesses and diseases, but also even ka ng mga bad moods sa mga tao sa imuha. You can do that. Amen. Not only poverty and attacks of the enemy, but even ka ng mga relationships ninyo. Pwede pa na ninyo mabind. No? Praise God. Oh. Pero nagsulti po ko that God can give you power in relationships, di ba? Are you interested how to have kanang relationship good nga made in heaven? Na feeling mo, amen? Nagalutaw-lutaw yung ka diri sa kalibutan because you're so happy with the partner or the spouse that God gave you. You want to know how it's done? Okay. First of all, every relationship, I put this in the text kanina, every relationship, every good relationship, and every marriage needs a third party. In fact, every good relationship and every marriage needs a love triangle. Kinsa man tong third party?
Amen. Hallelujah. Praise God. You don't think dili di mo dirty-minded, no? Kaya masig ang uban diya na-offend na nga, third party? Love triangle in a marriage? Ano yan? Pero actually, ang buti pa sabot lang si Jesus. Right kayo mo? Because you are really, skilled with the new covenant truths of the Word of God. So ako ipakita sa inyo, asa na to? Down man din, no? Down man din, eh. Yan. Muna siyang life triangle na ginasulti na ako. Si Jesus ang nasa taas, ang husband nasa right, ug ang wife nasa kilid. The closer you and your spouse gets to Jesus, the closer you get to each other. Muna siya ang tamang love triangle sa marriage. Si Jesus ang nasa tunga, si Jesus ang nasa taas. Muna siya ang kanunoy na ako gina-preach basta marriage. In fact, morning message, naghihatag na ako sa golden wedding anniversary ni Brother Mario o ni Sister Sing kabalo mo. Kini mga marriages nga blessed sa pabor o sa grace sa Ginoo, maabot og more than 50 years and even farther and farther than that. So ako may ipa-speak nila sa message anang ilang golden wedding anniversary, mo po ning iwali na ako dito. Kasi Jesus good, kailangan din na third party, dili din na pwede ng husband and wife lang. Kailangan din ay si Jesus. Pero before tayo mag-istorya sa marriage, nuoy man po itong mga single nga naadiri, no? Ato siyang i-take up itong mga single before tayo mag-ato sa marriage. Bitaw. Okay. Now, kung saan man nato nga maka-receive ta aning perfect na relationship nga gikan sa Dios. Kanang marriage nga kanang partner nga mailhan po nato nga possible maging spouse nato in the future. Importante man gyud na no may balanin mo. Do you think God cares about your future partner? Yes. Of course He cares. Because if you care about it, first of all, God cares about it also. Second of all, ako nabasahan nga saying tungo na nakita na ako nakapaskil sa restaurant nga sa kanang slogan nga nakaputang dito sa nakaplaka nga who you marry in life determines 50% of your happiness here on earth. Tinood mo na, dili. Na, wala. Takabalo. Balikan na nato na niya. Pero na siya punto, di ba? Kaya nga no, ako as a lawyer, dagan kong nakitaan ng mga people na broken-hearted. As in, their spouses have cheated on them, bulag na sila, di na nila makita nilang mga anak. They are very, very unhappy. Pero katong mga people po nga marriages yun nga blessed yun sa Ginoo, they are always smiling and always happy. Para si Brother Mario nga ito ising diri. Amen. Glory to God. Hallelujah. Praise God. Oh. Naagyod. Oh, and si Brother Ray po, si Ate Mary Ann po. Praise God. Hallelujah. si Ate Ann nagpatoclash na nalala. Praise the Lord. Hallelujah. So, ato sa mga singles. Now, pwede man mo para makakita kag pinakamaayong nga partner sa Dios para sa imo, kailangan nimo pa kayo gikan sa Dios. Kami bitaw niya we ask God for people like us. Kanya gihatag gyud sa Dios ang kailangan gyud namo, which is what we wanted. Tapos you need to ask for it. Kanya kailangan po niyo sundon ang design sa Dios. Design sa Dios. Nga we need to follow the right design game because when you don't follow God's design, diya dito magkaroon ng mga heartbreak, diya dito magkaroon ng mga all kinds of problems. Naiuban sa inyo, wala mo ka-attend sa last Saturday. So, akong usbon ako ang istorya about design. First pa lang pag-open sa DCLA, itong una pa lang, mga first week pa lang niya open, katawanan kay lang CR. Kaya ang CR sa lalaki, ang urinal sa lalaki, diya magina sa wall. Nadiri, kung manghihi ang sa katao, napadapultahan diri. Walay partition, kanya pultahan ga-abre paana. As in, naghan kay mga shopper sa gawas. So, kung usa ka lalaki diha mangihi, kunya nay mo sulod sa CR, nay double surprise. First of all, ma-surprise tong tao nga nagapangihi dito. Kunya ma-surprise po tong mga pamilya nga nagalakaw-lakaw, naga-shopping sa gawas. Nganong inaanaman? Kay CRs are not designed to be like that, lalo na sa lalaki. Ang design yun nga, tama yun nga design sa CR is dapat naka-partition yun, dapat niligod ng atubang upultahan. Amen? Right. So kung dili mo sundo ng tama nga design sa CR,
magkaroon ka double surprise and a lot of heartache and mga problema sa imong kinabuhi. Same po sa pagpangitag partner nimo sa Dios. For example, another example, kanang cellphone ninyo, dili man na siya gidesign nga maging martilyo. Now, kung nagpanday mo, gamiton niyo yung cellphone para magdukduk sa kalansang, dili lang mo mag-fail sa inyong ginatry buhat, maguba po ang inyong cellphone. Kaya nga naman, cellphones are not designed na magdukduk o lansang. They are not meant to be hammers. So, you follow the right design. Kung unsa ang tama design sa Diyos, mo tayo mo sundod para tama pa, para mo flowing po din yung kinabuhi. Amen ba? Nasabtan ninyo? Una nga design sa Diyos para sa partner sa mga single pa diha. Ang kabutan dali sa 2 Corinthians 6:14, do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness, and what communion has light with darkness? Ingon dire, ayaw pagminyo o ka ng dili Kristohanon. Kay dili mo compatible, inyong mga pagtuo dili compatible. Pagdako sa inyong anak, wala mo kabalo kung sa religion nila. Kanang lisod ka, sige lang away, nabit ako inailhan ng babae. Siya sa Catholic ko niya, she married a non-Christian. Kabalo ko siya ginawa ito po siya, ginakulata siya sa iyang bana. Kanya karon, di na maging niya matake, gibiyaan niya yung bana. Kunya, di na niya makita niya mana, kaginatago man sa iyang bana. Can you imagine? Kaya nga naman, nag-marry man siya o tao nga dili nagatuo parehas niya. So do not marry an unbeliever. Tapos, gusto po na ko ipaibalo sa inyo ha, tinuod ba na nga lagi one perfect partner that God has made for you on this earth? Tinuod ba na? Amen. Hindi na tinuod. Sa tinuod lang, God gives you choices. Di na biblical. Wag yun na ni mo kitaan sa Bible. Kabalo mo kinsa nagapagawas anang inana nga storya, kanang pagawasan ng istorya, kinsa nagapagawas? Hollywood o kanang mga love songs ang ginapaminawan ninyo na mga katali, Lord, I was born for you. Yes, right. As if God would give birth or make someone just for you, just to satisfy you. Sa selfish ba mo? Ha? Ikaw, or things like the reason nga gusto na buhaton sa Ginoo kay para sige mo mag-break inyong kasing-kasing. So kanunay lang mo broken-hearted kay sige magpangitag perfect. Kanya kung di mo makita ng perfect, lalo na naminyo na mo or nauyab na mo, unhappy ka ka. Yan na pag mo sa kalay sa yawa, nga naapod sa mga popular songs ka to. As it's sad to belong to someone else where the right one comes along. So stupid nga kanta, makalagod kaayo. But that comes from Satan. Kaya nga no, he wants you to be unhappy and he wants you to cheat on your spouse all the time. So, there is no right one who will come along. There is no right one for you. God will actually give you choices in life. Now, ka na right one, mali ba? Na yung mga experiences ng certain Christians na ginaabuso po sa uban. For example, si Benihin, ginawa, Lord, kinsay maghatag sa kuwag, kanang mag-offer sa kuwag, kanang inaning klaseng cake karon mo, gining maminyo na ko. And then, naminyo, yun siya. Pero, nagka-problema sila later on. Anyway, wala na to. Ang point lang na ko wala gyud someone nga giplano sa Ginoo para sa imo. Na ako'y Christian nga friend sa college nga perti kini ang hilak. Pag-abot ako sa guidance office, singin ang hilak kasi hilak kayo. Nga because she's a born again Christian. And because of this teaching lalo along Pentecostals and Charismatics, na ay tigulang daw nga pastor nga nag-approach sa iya ha, gisultian na siya, Day, gisultian ko sa Ginoo nga ikaw daw ang maminyo, ikaw daw maging asawa na ako. Now, there are only two possibilities. Either that man was lying and abusing his position as a pastor pa naman yun. No? So, hindi po sabot ng pastor, tama. Yun. No? Or, he was sincerely wrong. Nagtuo siya, pero mali siya. He's this really old, white-haired guy. And I have this really pretty young classmate. Kunya, pati ganyan nila, hindi ko siya, dili ko. Sige, check, anak. I spent a very long time in the guidance office. Nalingar, I know the Word of God. Look, I've been studying the Bible since I was a little child. And wala yun na, that is not biblical. Katong pastor ka it's either wrong or kinaabuso lang niya ang iyang ginasulti sa imo. Sige, gugsulti sa di, yun na tinuod. Why? Di makapugsul sa Diyos, maminyong tao, madili kaganahan.
Amen. Pwede kanyang hilak. Ano man siya nag-uul? What if tinuod yung gisulti sa pastor sa iya? Kunya dili niya maminyoon. E di nag-break na siya sa will sa Diyos. Kunya kung ano po di ba? So motong under condemnation ka siya, grabe gini enemy no. Dili di po pasabot nga gustuhanon kanon ay tama. Kay wala magi right one nga para sa imuha. Ngano man? Let's say God has made you a perfect partner. Minyo mo. Then namatay mong asawa nga perfect partner. Pwede pa ba ka maminyo? Sab, dili? Pwede pa. The Bible says you can. The Bible really says, Jesus said you can. So kung maminyo paglain, you have just stolen somebody else's perfect partner. So it does not make any sense, di ba? It's really stupid. So kana siya, that is a lie perpetuated by Hollywood and Satan. So don't listen to that. The truth is, just like your salvation, you can ask God for wisdom to choose you the right partner. You can ask for God. You have the choice. Just like salvation, just like any decision you make in life, you have the freedom and the Lord wants you to choose rightly. Dili kay na perfect partner or perfect one sa imo. Gikan na sa yawa, gikan na sa kalaban. Okay, ito na to sa married. Sa married. Unsa may proper nga design sa Ginoo para sa mga married. Yeah. First of all, naay mga psychologists karon, daghan mga libro nga ng gawas, daghan mga studies ng ipang buhat, daghan mga marriages nga na-discover nila mo din kulang nila. There is one thing na ginapangita sa usa ka lalaki sa usa ka marriage. Kabalo mo sa to? According sa mga latest na psychology books, men are looking for respect. Respect. Mo ginang number one craving na mong mga lalaki. Do we want to be loved also? Yes. But number one craving of men is respect. That is what the studies and the psychologists have found out. Every marriage counselor knows that by now because nagawas na mga mga studies ana. And what do wives need the most in a marriage? Love. Love. Klaro gyud kaayo. Even the word of God. People are now discovering through psychology o mga latest studies na men's number one need in a relationship is respect and the woman's number one need in a relationship is love. But more than 2,000 years ago, nakabutang na din na daan sa Bible. Nagkaroon lang nag-apas ang psychology. Ephesians chapter 5 verse 33. However, each one of you must love his wife as he loves himself. And what does the wife do? The wife must what? She must respect her husband. Respect ang ginapangita sa mga lalaki. More than anything. And you know what? There are studies that show, I just looked at CBS kanina, and there was this really world-famous psychologist nga nag-ingon siya nga, it has proven na gid karon that the more that the man feels respected in a relationship, the more that the man feels respected by his wife, the more that the man will lavish love and affection upon his wife. Tinuod na siya, inana na siya. In fact, sila Egerich, who have built their ministry of marriage counseling, they're both pastors and psychologists. Sila ang nasa series of books about marriages, about love and respect ang pangalan sa ilang mga libro. Mo ginay lang na-discover nga when a wife disrespects her husband, ang husband will react unlovingly towards his wife. And it becomes a vicious cycle. Vicious cycle. Usap-usap. The disrespect feeds more and lack of love. The more nga dili mag-love ang lalaki, the more ma-disrespect ang babae. Tapos later on, wala na maguba ng marriage. So remember, kamo mga babae nga you need to respect your husbands. Because mo gina, men are designed by God like that. And we are created in the image of God, man. And then, we are craving for respect. And women naman, they want to feel loved talaga. Men, spouses, love your wives talaga. In fact, I would recommend, para sa married niya, dili ni para sa mga single. Laruhan na to. For the married men, I highly recommend holding your wife close to you every time. Nga naman. You know that women feel the best when you're holding them close to you. Ang imuhang wife. Wives feel the best when you are being held closely and hugged by your husband. Why is that? Why is that kaya? Because
our women are actually ribs. Did you get that? Yeah, ribs. Where was women made from in the Bible? Ribs. Not spare ribs, but ribs. Lamin na spare ribs. God took a rib from Adam and fashioned the woman out of it. So that's why a woman feels so loved and so fulfilled when she is being hugged and held by her husband. Why? They come from here eh. They are surrounded by the flesh of the husband. And why did God get from the ribs? According pa kay Matthew Henry, a very famous man of God who wrote many books about the Bible. Ingon siya nga, God did not take a body part from the head of the man because the man is the head of the marriage. Neither did he take a part from the foot of the man so that the man will not also trample his wife underneath. Instead, he took a part of a man that is right by his side so that the woman can be his perfect partner and she is always must feel close to his heart. Amen? Amen. Ano na siya? Ano siyang secret? Always make your wives feel loved. And wives, always make your husbands feel respected. I know a certain lawyer nga nagsultigil siya. He made this announcement. Ano siya nga? Ano siya nga? Kung walay respect sa ka-marriage, walay pulos ang marriage. And then, karon bulag na siya sa iyong misis. I'm not saying nga tama yung gibuhat. Mali na. Whoever you are married to, stay with that person as long as you are alive. That's what I'm telling you. But, that just goes to show you how much men crave respect. On the opposite side, I know a married woman in law school, nga naging siya, there is nothing that feels better in the world than a full body hug from her husband. Sino ba na? Ate Sing? Hallelujah. Hallelujah. So praise God. So muna siya ang design sa Ginoo. God has designed women that they want to feel loved. And God has designed men to always feel respected. So follow that and you will have a marriage built in heaven. Wala nakabutang po dire. Ephesians chapter 5 verse 22 to 33. Verse 24 lang din eh. Wives, submit yourself to your own husbands as you do to the Lord. For the husband is the head of the wife, as Christ is the head of the church, his body, of which he is the Savior. Now as the church submits to Christ, so also wives should submit their husbands in what? In everything. So verse 24. So that is the design of God. If you will not follow that design, then you are setting yourself up for a broken marriage, a failed marriage, or a very unhappy marriage. Kaya that is the way God designed marriages to be. If you follow the design, everything will go well. But if you don't follow the design, mura na kang nagamit sa iyong cellphone as martilyo. Cell phones are not designed to be hammers, and wives are not designed also by the Lord to be the head of the household. It is always the man. Praise God. Amen ba? Yes. Muna, ang gusto magod sa Diyos is that ang marriage will be filled with two people na puno na. Gets ninyo ang pwede pa sabot? Because sometimes man good, ang marriages na to, we have two empty vessels, the man and the woman, trying to seek fulfillment from their spouse. In other words, they are treating their spouse like their God. And everybody knows, men, women, kitang mga husbands, we make lousy gods. And women, mga wives, they also make lousy gods. Kaya dapat man good, so sa ka-marriage, you must not seek fulfillment gikan sa imong spouse or sa imong husband or sa imong wife. Ang fulfillment nato gikan dito sa atong love triangle. Dapat gikan kay Jesus lang yun. Amen ba? Kaya ang naitabo man good, ang naitabo sa marriages karon, lalo na sa unbelievers ng marriage, empty sila nga vessels and they're trying to get as much water from each other as possible. Niya empty na galing sila doon, sige pag sila suyupay. So dali lang mahurot ang pasensya. Dali lang mahurot ang ilang affection. Kaya nga no, empty naman sila. Pero kung naa si Kristo sa inyong tunga, kunya siya ang nag-supply sa inyo og fulfillment, og security ninyo, og love ninyo, kaya nang duha ka vessels nga kana nag-overflow, nag-apaw-apaw na ng love og affection
sa inyo ang security ninyo, feelings ninyo, na mag-overflow na in love and affection for each other as well. Mo gina siya ang design sa Diyos para sa marriage. Muna nayo sa ka-testimony ako sa ka-married na ko nga kailan nga igsuon sa Diyos nga tuon na before she knew about the grace of God, gusto kayo siya mag-fault find sa iyang husband niya. Puno kayo siya insecurity. Pero kabalo na siya now that she knows how much God loves her. Wala na siya. She feels so secure na. Wala na yun ang mga insecurities niya. Tapos dili na siya sige pangitag sala sa iyong bana. Yung ang mga insecure, sige lang magpangitag sala sa iyong bana. According pa sa ako, kung sana po ka-lawyer friend nga lalaki, na daw panahon, nga wala na siya mabuhat na tama. Minsan kung sa iyong buhaton, whether to do this or to do the opposite, mali daw yapon according sa iyong wife. Pero you know what? When you feel so fulfilled by the Lord, when you feel na you don't need to find happiness or fulfillment from your spouse, when you get your fulfillment and your love and your affection from Jesus, who is so full of love for you, wala siya mag-overflow lang na siya sa inyong marriage. Amen? Amen. Tapos, usa ka very important point nga, I must end to have marriages that is like made in heaven. Always remember, di ba, so ko 50% depends on how much you met. Kung isa niyo ng pangasawa, 9 point, pero mali, dili tinood. Why? Where does our happiness depend on? Our happiness depends on Jesus. Jesus alone. Your happiness is not supposed to depend on your spouse. Muna, even if suko ang imong spouse sa imuha, even if dili maayo yung relationship, pwede gyapon ka malipay. Nga naman, Jesus has already blessed you with everything. He has saved you spiritually, He has saved you financially, He has saved you in every aspect of your life. And all your blessings and happiness should depend on Him and not on your spouse. So regardless kung unsay attitude sa imong spouse sa imuha, dapat dapat kabalo ka malipay bisan pag suko imong spouse sa imo. Ang tao nga nakabalo aning sikreto nga kay bisan suko na kaiyahang asawa sa iya, bisan tungot na gikay ang asawa sa iya, pwede gyapon siya mo katawa na masulti. Ang cute mo masuko ka. You're so cute when you're angry. Nga naman, why must your happiness depend on the mood of your spouse? Have you ever thought about that? That's really, kung masuko na siya, bad mood na siya, and then you allow your spouse's mood to affect your own mood, edi ka mo na parehas na masuko. And guba rin mo adlaw, and then daot na mo mood, di na ka mo feel magbasa ang Biblia, di na mo feel mag-worship sa Ginoo. Kinsa may malugi? Ikaw ang malugi. Nga naman, you cannot control how your spouse feels about you. You cannot even control your circumstances in life. But you can control what? You can decide for yourself how you will react to the circumstance. How you will react to your spouse. Okay, di ba yung kumalugi mo? Tagaanta mo example. Supposing na mo ato sa imo na maging mga business ng mga business persons diri. Supposing na magsulti sa inyo, dali magsulod ta aning investment opportunity. Pila man ang kailangan nga i-invest diha? 1 million lang. 1 million ang kailangan nga invest. Nya pila man po'y kita nimo na? Makakita dayon ka within 2 months og 100,000. Unya, kano sa man ako makuha akong return of investment? Kano sa man ako makuha ang akong 1 million balik? Dili na nimo makuha. Mura to 100,000 lang imo makuha. Ano mo musulod sa ina nga business, right? Musulod ba mo sa ina nga klase ng business? Dili. Nga naman, malugi mo. Right? In the same way, ayaw pag-respond sa kasuko or problema sa imong balay or sa imong spouse or sa imong marriage with anger also or with sadness also. Kaya nga no, ikaw lang maghapon malugi, ana. Imo ang mood ang madawat. Imo ang health ang mag-suffer. Imo ang heart ang magsakit-sakit diha. Di ba? Di ba? Pare sama na guna sa tao na namata sa gabi nga kanang natulog siya unya muabot ang let's say ang asawa ang bana nya mahulog ang sa kalikuranan. Duha lang ang choices sa spouse nga natulog nga namata. Kadali. Either masuko siya or matulog siya balik. For example, boom. Kasama ba di mo? Nya matindog na siya. Sige, sa kuha na kayo siya. Kung sabi may tapos yan, di na siya katulog balik. Kinsay nalugi? Ang nasuko. Right? Oh. Pero, kung makadungog siya, boom.
Wala na ako sa kamata. Balik na putol. Hindi lami ang tulog. Right? So wala siya nalugi. So it depends on you, DI. How you react to circumstances, how you react to problems in your marriage, how you react to problems in your relationship, whether or not malugi ka, or malipay gyapon ka. Always remember, your happiness does not depend on your circumstances, it depends on Jesus. Amen. Your success in life does not depend on your circumstances, it depends on Jesus. Your success in relationship does not depend on you or your spouse, it depends on Jesus. Amen. Hallelujah. Let's give Him the praise. Hallelujah. Dali, mag-communion na ta. Praise the Lord. I hope you learned a lot. Padayon. Praise the Lord. Hallelujah. Saan pa ba dito to? Kana worship din? Saan pa worship din niya gani? Ha? Hindi mo kabalo mga tao pa saan na lang? Let's partake of the unleavened bread. Wala din unleavened bread. Wala siya unleavened. Okay, let's partake of the what is been prepared. Nai-healing nga madawat nato gikan sa communion. Nanang sikreto sa Biblia, kunya nawali na nako sa inyo ha. So I would suggest talaga we must have communion as often as possible. So naagyo gahom ang Diyos diya. Ayun pag to matanan ginabuhat nimo para sa Diyos, walay gahom. Naagyo gahom tanan ginabuhat nato para sa Diyos. Amen. Hallelujah. Including communion. Praise the Lord. Lord Jesus, let's pray. Lord Jesus, you alone are exalted, Lord. Thank you, Lord Jesus, for giving us every power, Lord, that we need, Lord God, to live the victorious life in you. One of the things that you have given us, Lord, is this institution, Lord, of communion, Lord Jesus. You said, Lord, that as often as we do it, Lord, we are proclaiming your death, which is your victory, Lord God, until you come again. Salamat, Lord Jesus, for the victory that you have won for us on the cross. We remember, Lord, that your body, Lord God, was sacrificed for our well-being. You have taken upon the cross, Lord, you said in Isaiah 53, every pain, every sickness, and every disease, Lord. And by your wounds, by your stripes, by the wounds that you bore, Lord Jesus, we are healed. We thank you, Lord, for your healing. And as we partake, Lord, of your body, we remember, Lord, your perfect sacrifice for us and the healing that you died to give us. Let us partake of the body of Christ.
Let's take the cup. On the same night, Lord Jesus, you raised the cup and you told your disciples, Lord, that this is your blood that bought for us the forgiveness of sins. Thank you, Lord, your precious blood, your blood that ran down, Lord God, from your body on the cross, Lord. It has paid for our every forgiveness, Lord. All of our sins have been paid for in full by you, Lord. All our sins, past, present, and future. Thank you, Lord God, because of your perfect righteousness that you have died to give us. We are perfectly holy, sanctified, justified, Lord God, in your sight. And because we are your holy people, because we are your sanctified children, Lord God, we can receive every blessing and promise in your word for the righteous. We can receive, Lord God, your prosperity. We can receive, Lord God, your mighty provision, Lord, according to the riches of your glory, Lord God. We can receive, Lord, healing. We can receive, Lord, success. We can receive, Lord, victory. We can receive, Lord, your riches. We can receive, Lord, your wisdom, as well as every promise and blessing in your word, Lord, because of your perfect sacrifice on the cross. We are forever grateful, Lord Jesus, and we give you the glory. Let us partake of the blood. Thank you, Lord. We love you because you first loved us. In Jesus' name. Hallelujah. Let's